Ibyanditswe ku mbuga za interineti tubereka umuseke wanditse ko Mutamba wakunze kwijundika u Rwanda yakatiwe imirimo y'agahato. Urukiko rwakatiye Constantine Mutamba Tungunga wahoze ari Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kumara imyaka 3 akora imirimo y'agahato nyuma yo guhamwa no kunyereza umutungo w'igihugu ndetse n'ufitiye rubanda inyungu. Wa kabiri, urukiko rusesa imanza rwahamije Mutamba kunyereza imari ya leta ya miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika yagenewe kubaka gereza Kisangani mu ntara ya Tisopo. Mutamba yahanishijwe gukora imirimo y'agahato, kwamburwa uburenganzira bwo gukora imirimo ya leta, ubwo gutora n'ubwo gutorwa mu gihe cy'imyaka 3. Ubushinjacyaha bwasabaga urukiko rusesa imanza kumutegeka gusubiza aya mafaranga mu kigega cya leta no kumukatira imyaka 10 y'imirimo ifitiye igihugu akamaro. Ubushinjacyaha bwasabye kandi urukiko kumwambura uburenganzira bwo gukora imirimo ya leta mu gihe cy'imyaka 10 ndetse no kwamburwa uburenganzira bwo gutora no gutorwa mu gihe nk'iki. Mutamba we yasabaga kugirwa umwere ahamya ko atigeze akoresha ayo mafaranga ahubwo ari kuri konti ya sosiyete yatsindiye isoko ryo kubaka gereza. Yasobanura urukiko ko akurikiranywe ubugambanyi bw'abamurwanyije kubera imbaraga yashyize mu guca imikorere mibi yari imaze imyaka myinshi irangwa mu rwego rw'ubutabera. Mutamba yabwiye urukiko ko Etienne Tshisekedi yarwanye urugamba rw'impinduramatwara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu myaka y'1980 arafungwa, ariko bitewe n'ubutwari bwe umuhungu we Felix Tshisekedi ubayobora iki gihugu. Ku mugoroba wo kuwa 31 Kanama yagaragaye kumva ya Etienne Tshisekedi wa Murumba, se wa Perezida Felix Tshisekedi, aherekejwe n'abandi amuha icyubahiro mbere yo gucirwa urubanza. Mutamba yageze kuri iyi mva iherereye muri komini Limete Kinshasa ahashyira indabo nyuma yunamira Etienne Tshisekedi wabaye minisitiri w'intebe w'iki gihugu. Mu ijoro ryakeye abashyigikiye Constantine Mutamba bahanganye n'abashinzwe umutekano ubwo bageragezaga kubatatanya kugira ngo ituze riboneke aho atuye no mu mihanda ihakikije. Constantine Mutamba Tungunga n'umwe mu banyapolitiki b'abahezanguni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bibasira u Rwanda bikomeye, barushinja guhungabanya umutekano w'igihugu cyabo, ibirego rwahakanye kenshi. Muri Gicurasi mu mwaka wa 2024 akigirwa Minisitiri w'Ubutabera yarahiriye gufatira ingamba zikomeye abagize uruhare mu byo yise ubushotoranyi bw'u Rwanda ndetse n'abanyereza umutungo w'igihugu. Avuga ko ubutabera bwonyine ko ari bwo buzazahura igihugu. Ubwo mu Gushyingo mu mwaka wa 2024 yasuraga gereza ya Munzenze Igoma, yabwiye abo yashinje gukorana na Perezida Kagame ko bazafungirwa muri gereza ya Angenga yahariwe gufungirwamo abakatiwe igihano cy'urupfu. Mutamba yasobanuye ko abakorana na Kagame ari abagambanyi, asaba abafungiwe muri gereza ya Munzenze gutanga amakuru y'abagambanyi kugira ngo bicwe, abayatanga bakazafungurwa. Muri Gashyantare uyu mwaka Mutamba yagaragaje ko yifuza ko umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC yatangira gukurikirana General Retired James Kabarebe. Muri uko kwezi kandi Mutamba yashinje u Rwanda gushaka gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Ubwo urukiko rukuru rwa gisirikare rwanishaga igihano cy'urupfu Colonel Nanga na bagenzi be, Mutamba yashimye icyemezo avuga ko bahisemo kugambana bakorera u Rwanda. Mutamba yasobanuye ko nka Minisitiri w'Ubutabera azakora ibishoboka kugira ngo igihano cy'urupfu cyakatiwe abanyamuryango ba AFC cyangwa yo mu 23 gishyirwe mu bikorwa. Constantine Mutamba Tungunga yabaye Minisitiri w'Ubutabera kuva muri Gicurasi mu mwaka wa 2024 kugeza tariki ya 17 Kamena mu mwaka wa 2025 ubwo yeguraga. Mu ibaruwa y'ubwegure bwe yavuze ko ari ukubera umugambi wa politiki wo kumugambanira, biboneka ko wacuriwe i Kigali ugashyirwa mu ngiro na bamwe mu bo dusangiye igihugu. Mutamba w'imyaka 37 yakunze kumvikana ashinja u Rwanda gutera demokarasi ya Kongo binyuze mu gufasha umutwe wa M23, ikirego ruhakana. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bagaragaje gutangazwa no kuba Mutamba yaravuze ko yeguye kubera umugambi wacuriwe i Kigali. Dosiye ya Mutamba nimwe mu zagarutsweho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahanini kuko ubwo yari Minisitiri w'Ubutabera yavuze ko umuntu uzajya ahamwa no kunyereza umutungo wa leta yajya akatirwa urwo gupfa. Urukiko rukimara kumukatira, Mutamba yajyanwe ku biro bikuru bya polisi ya Kinshasa mu modoka y'intambara mbere y'uko yoherezwa muri gereza azajya gukoreramo ibihano yahawe.
Ibyanditswe ku mbuga za interineti tubikomereze ku Muryango.com wanditse ko Kabila yamaganye urubanza rwe n'ifungwa ry'abofisiye bakuru ba FARDC. Joseph Kabila Kabange wabaye perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2019 yamaganye urubanza rwe rwaburanishirijwe i Kinshasa n'ifunga ry'abofisiye bakuru mu ngabo z'iki gihugu. Kuri uyu wa 2 Nzeri 2025 Kabila yatangaje ko urubanza rwe rwaburanishijwe mu rukiko rukuru rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva muri Nyakanga ruri mu nyungu za politiki y'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi kuko rugamije guhisha ibyaha bwakoze birimo gusahura umutungo w'igihugu. Ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwashinje Kabila ibyaha birimo kugambanira igihugu kuko ngo niwe muyobozi w'ihuriro AFC cyangwa mu 23 kwica abasivili no gusahura umutungo w'igihugu, ariko we yasobanuye ko ibyo nta shingiro bifite. Kabila yasobanuye ko mu ruzinduko rwo muri Gicurasi na Kamena yagiriye mu mijyi igenzurwa na AFC cyangwa mu 23 ariyo Goma na Bukavu, yaganiriye n'abarimo abanyamadini n'abo muri sosiyete ya sivili bamusobanurira ubugizi bwa nabi abanyekongo bakorerwa leta ikabatererana. Kabila yagaragaje ko urubanza rwe rutagamije gutanga ubutabera ahubwo ko rugamije gucecekesha cyangwa kwikiza abanyapolitiki bo ku rwego rw'igihugu kugira ngo ubutegetsi bwidegembye kandi bugumeho burundu nk'uko bwabigaragaje ubwo bwashakaga kuvugurura itegeko nshinga. Kuva muri Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025 inzego z'igisirikare zafunze abaofisiye bakuru benshi mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bafashwe harimo General Christian Tisewewe wabaye umugaba mukuru w'ingabo na General Frank Numba wari ushinzwe ibikorwa by'igisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu. General Tisewewe, General Frank Numba na bagenzi babo bashinjwe ibyaha birimo kugerageza kwica Perezida Tshisekedi. Gusa Kabila yameje ko gufungwa kwawo kuri muri gahunda y'ubutegetsi yo kwikiza abantu bikekwa ko bahoze ari abizerwa be. Tariki ya 22 Kanama ubushinjacyaha bwasabiye Kabila igihano cy'urupfu. Abanyamategeko baharanira inyungu za leta basabye ko umutungo wose afite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ufatirwa akanacibwa indishyi ya miliyari 24 z'amadolari. Kabila yatangaje ko urubanza rwe itabwa muri yombi ry'abanyekongo n'ubwicanyi bamwe bakorerwa bizatuma ubutabera buboneka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo ko bizenyegeza amacakubiri bishyira igihugu ahantu habi kurushaho kiri ubu. Ibyanditswe ku mbuga za interineti tubisoreze ku mvaho nshya yanditse ko inkangu yahitanye abarenga 1000 muri Sudani. Inkangu yatewe n'imvura nyinshi yibasiye imisozi ya Mara mu burengerazuba bwa Sudani yahitanye abarenga 1000 nk'uko byatangajwe n'umutwe witwaje intwaro wa Sudan Liberation Movement. Iyo nkangu yaridutse mu mpera z'icyumweru yatewe n'imvura nyinshi imaze iminsi yibasiye utwo duce ikabaranasenya umudugudu wa Tarasini nk'uko uwo mutwe wabivuze mu itangazo. Usaba inkunga z'umuryango w'abibumbye n'indi miryango mpuzamahanga. Abaturage benshi bo mu majyaruguru ya Darfur bari barahungiye mu misozi ya Mara nyuma y'intambara imaze igihe hagati y'ingabo za Sudani n'umutwe wa RSF. Guverineri wa Darfur Minawi yabwiye ibiro binaramakuru by'Abafaransa AFP ko iyo nkangu ari icyago gikomeye, asaba imiryango mpuzamahanga gutanga ubutabazi n'ubufasha nyuma y'ibyo byago. Ibi biza byibasiye Sudani nyuma y'intambara yatangiye muri Mata mu mwaka wa 2023 hagati y'ingabo za Sudani n'umutwe wa RSF yatumye igihugu cyinjira mu icuraburindi, inzara n'ubukene bukabije. Imibare igaragaza ko kuva iyo ntambara yatangira mu mwaka wa 2023 abantu 150 bamaze kuhasiga ubuzima mu gihe abandi 1000 bavuye mu byabo.